Saltham Romwi Tala Khaperejak Salima AD block ni bisingo khobjaknai Mendi ADC village Tangnok abo bai jungjalok klainani nangkha amsani tongko songlukurok koktuma mankena amsayo thangi sogika Salima block ni video Uttam Kumar Bomik phiaba borok ni yago village committee yafar jaiga sak phiok jagalak village committee ni doglam hani saka Tripura mothani adongrok ADC songmari paimani yagulo BJP IPF tite Tripura mothani bisingo village committee seklaimani party mungno tiyei salbrumno tongplaja hasteni dalbidal block amsai dalbidal block ni BSC chairman ni bukhaktei village committee ni monitoring committee ni mungbotang saklaijangmani yagulo obono nugui belaino tongplajak laikha Tripura mothani adongrok oboni bagino lai thangnai 16 June salmario BSC chairman bai saklaijak monitoring committee no gosimanja hwnei Mendi village committee Tangnok ni doglamo Tala Khaperejak laikha amsai Tripura mothani adongrok Salni simi Saltham Romwi Tala Khaperejak Salima AD block ni bisingo khobjangnai Mendi ADC village Tangnok obo bai jungjalo klainani nangkha amsaini tongko songlukurok koktoba mankena amsayo thangi sogika Salima block ni video Uttam Kumar Bomik tei bukhaksteni SDPO Suboshochi Debnath amsayo sogimani yagulo Tripura mothani adongrok bai kok sanani chaitokha Salima block ni video Uttam Kumar Bomik phiaba borok ni yago village committee yafarjak yasak phiokjak lak village committee ni doglam hani saka Tripura mothani adongrok কিন্তু অলরেডি তখন ইলেকটেড মেম্বার আসলো চেয়ারম্যান সব কিছু আছে এরা জোর জবরদস্তি করে পঞ্চায়েত দখল করছে আজ আমরা আমরা তো তা করিনি তারা জোর জবরদস্তি পঞ্চায়েত দখল করছে আমরা তো তা করিনি আমরা যা কাগজের অনুযায়ী আমরা কাজ করছি इलेक्शन डिक्लेयर करो कल ही इलेक्शन करो देखेंगे दिखा जाएगा कैसा स्टेट गवर्नमेंट इन भूल कारण ताम हंगाई जदि एडीसी गवर्नमेंट कैसा डिसीजन नाइमन बिनिबो आइन दङ बिनिबो कैसा काउन्सिल दङ बना नावै जदि कैसा डिसीजन नाइ दङ बाहाय स्टेट गवर्नमेंट आबो जाया हिने मानबा तार माने अ जगह कैसा वाला हिनन चिंबाय जोंनो कैसा कायजा फनानन सि चेष्टा बले मतो अब कोनो रिजन सिक्रि बंने अब साया Chini je panchayat amo Chini parani kuno mane elected borok tabuk chalu gya ta kaisa borok haino selected khai koyekjon neta amo chol mane chalu ke je borok kam chalu mani chung mane ungja gya ta min je nangkuma borok party ni neta chalu khai jaman BJP je tabuk tongnai borok chalu ge borok kuno selected mane elected ya ta elected ungjak borok gya just koyekjon borok khai amo panchayat chalu ge chung jero tongnai jotono main dini no ge chung hino tabuk chin Tripura motho je tongnai rok chung teisa borong se kaham ku khai chalu na mu chungo gete je borong je truti rok tongmani amo chung chin mokolo klai chung tabuk teisa kaham ke chalu na mo ge chini panchayat no chung sa no kos panchayat ya go mai hingke chung develop bhai ge khainai ba ahai no chung ADC man khainai ta chu ge tongoi umya chung kam khaina nango kam khaina nang khai chini chung panchayat no nana no asuni ba Bureau Report Chini Khorang